پس رفتنمون من دیگه تباهیه، همینطوری که بقیه تباه شده خب ما هم تباه خواهد شدیم. 6 jaar binnen ze al in Nederland. Golan en Osra Rahimi uit Afghanistan. Op dit stuit wenjen ze met haar zoontjes Taha en Isa in het AZC in Burgum. Ze houden op televisie nauw in de gaten wat er bad in haar thuisloon. De Taliban hebben daar de macht oornaam. Het schrik bewaart dat de Taliban 20 ilien in Afghanistan vierden binnen de Rahimis nog net vergeten. احساسی خلاصه در بدری احساس خوبی نداریم، چون مردم میبینیم که در بدر میشن، مردم دچار مشکله. قبلا که بود از بمب گذاری مردم را بچه را همگی را نه پیر مگفت نه جوان مگفت، بمب میذاشت منفجر میکرد از بین مبرد. حالی که دیگه خودشون آمدن که بدتره. مدرسه سید الشهدا که همگی در کابل بچه بودن، بچهای کوچیک بودن، اونا که گناهی نداشت. بیمارستان خانوما زایمان میکرد به اونا که گناه نداشت. اون موقع او بود، حالا بدتر از اون میشه. Golan en Osra hebben geen familie of kennissen meer in Afghanistan. Maar ze hoeven net van de meesten daar te jaren wat er speelt. Ze hebben het zelfs van dichtbij meemaken. اینا که به زن و بچه مردم رحم نکردن دیگه. اینا شما حالا چی انتظاری ازش دارین که اینا آدمانی خوبیه؟ آدمانی خوب مبودی کشور خراب نمیکرد. بمب بذار پلچک خراب کن، مدرسه رو خراب کن، مسجد خراب کن، همه جا. Wat moet er volgens jullie gebeuren? Wat moeten andere landen ingrijpen? افغانستان را کسی میتونه آباد کنه که یک نفر دلسوز از خود افغانستان پیدا بشه که مردم باشون دل مردم رو بگیره، اعتماد مردم رو بگیره، افغانستان را آباد کنه. ولی کشوری دیگه من چشمم آب نمیخورد که وارد افغانستان بشه، پس همون آش همون کاسه. از این طرف اگه یک کشور دیگه وارد افغانستان میشه، از طرف دیگه یک گروه دیگه یک کشور دیگه بر ضد از او درست مونه دیگه. خیلی مشکل. En hoe denkt u dat het leven er straks uit gaat zien voor de mensen in Afghanistan? Voor mannen, vrouwen, kinderen? برای در افغانستان دیگه نه تحصیلی وجود داره و نه کشوری وجود داره. به نظر من دیگه حالا افغانستان رفت به 100 سال قبل. En hebben jullie nog hoop voor de toekomst van Afghanistan? من خودم که عمرم به پایان رسیده، من هیچ امیدی به افغانستان ندارم. De Rahimis binnen al 2 keer uitprocederen. Ze bezieken nog altijd om dochs in Nederland blauw te maaien. Voor de ruchter daar een besluit nemen koen, escaleerde de situatie in Afghanistan. Nederland had zijn de komende 6 maanden geen Afghanen uit te zetten. Voor nu zitten de Rahimis hier dus veilig. Maar Golan maakt het hem vooral zorgen over de toekomst van de 6 en zoonjarige Taha en Isa. اینا رو که افغانستان اسم افغانستان رو میگیری، اینا افغانستان رو نمیشناسن. یکیشون ترکیه به دنیا آمدن، یکیشون هلند به دنیا آمدن، اینا افغانستان هستن. ما اینا که مسلمانن به ادعای مسلمانی میکنن، میگن ما مسلمانیم، این کارا رو میکنن. ما که یک مسیحی هستیم که دیگه فاتحه‌مون خوانده است. اینا رو که عوض از این که ما بگیم، خود شما هم که میدونین، خود اینا میدونن.